Dragi posetioci sajta Gradske info, danas se nalazimo na jednom od najlepših mesta u Novom Sadu, a to jeste Petrovaradinska tvrđava. Iza mene puca pogled na junačku Šajkašku, koja je svakako najpoznatija upravo prema tome što se u njoj nalazi manastir Svetih Arhangela, odnosno manastir Kovilj, koji je dugo vremena vodio današnji srpski patrijarh dr. Porfirije Perić. Prve vesti koje nam govore o osnitku manastira dolaze iz pera životopisca Svetoga Save Domentijana, koji nam govori da je nakon proglašenja Raške države za kraljevinu mađarski kralj Andraš pokrenuo vojni pohod i da se sa vojskom upravo utaborio na mestu gde se danas nalazi Kovilj. Da bi se sprečio ratni sukob, Savin, rođeni brat Stefan, ga je poslao u diplomatsku misiju kako bi uspeo da odagna opasnost prema srpskim teritorijama koje su stizale sa severa. Kada je Sveti stigao tamo, stigle su vesti da je mladi prestolonaslednik, sin kralja Andrije, bolestan, zbog čega se Sveti Sava prema tradiciji pomolio Gospodu. Od Gospoda je stigao led koji je omogućio da se snizi temperatura mladom prestolonasledniku i tako je spašen njegov život, a zauzvrat za to postignut je savez o nenapadanju sa Mađarima i upravo kao zavet tog istorijskog događaja rešeno da se tu podigne još jedan pravoslavni manastir prema tradiciji čiji je osnivač bio niko drugi do Sveti Sava Nemanjić. Ono što mi znamo prema opisima koji su nam sačuvani, da je u staroj manastirskoj crkvi koja je nestala u drugoj polovini 19. veka jesu postojale dve freske gde se videlo upravo susret Svetoga Save sa kraljem Andrašom, a takođe postao je i jedan životopis koji je pokazivao čitavu tu situaciju prilikom sklapanja tog sporazuma. Međutim, to je nažalost sve nestalo u istoriji, ali nisu nestale i nove ideje o tome kako je osnovan manastir Kovilj. Sa druge strane, čuveni turski petopisac Evlija Čeleblija je u svom delu napisao da je taj manastir osnovan niko drugi do daleki potomak Svetoga Save, a to je bio kralj Dragutin Nemanjić, koji je prema njemu podigao taj manastir. A sa druge strane postojala jedna teorija koja je govorila da je manastir poreklom bio metoh manastira Privina Glava. Međutim, s obzirom da su oboje manastira posvećena prazniku Svetih Arhangela, to je dovelo do takvog jednog mišljenja. Jer naime, tokom onog strašnog austro-turskog rata 1683. do 1699. godine, jedan austrijski kapetan je uzeo psaltir koji se nekada nalazi u Koviljskom manastiru i do dan danas on se nalazi u današnjoj Bavarskoj, u Minhenu, zbog čega se zove Minhenski psaltir. I on nam govori da u tom Minhenskom psaltiru postoji jedan zapis koji govori da manastir Kovilj i manastir Privina Glava imaju zajedničku imovinu. Međutim, to nikako ne znači da je Koviljski manastir bio metoh manastira Privina Glava, već da upravo da su se monasi iz Privine Glave našli u zbegu tada i da su došli u Kovilj pa su gledali da se odele da bi znali tačno šta je čije. Ono što nam istorijski spisi takođe govore da u tom strašnom ratu Koviljski manastir čak 4 puta bio paljen od strane Turaka. Za mene je lično najtragičniji taj zapis iz 1697. godine koji nam govori da je čitav manastir bio zapaljen, sve opljačkano, da je 6 monaha ubijeno, a da je 20 odvedeno u ropstvo. I nažalost, bratstvo, s obzirom da je bilo siromašno, molilo je za pomoć kako bi mogli da otkupe svoju sabraću i uspeli su, nažalost, od tih do 10 samo 8 da povrate iz tog strašnog turskog ropstva. Međutim, to nije bio kraj stradanja. 1703. godine počinje novi građanski rat na prostoru tadašnje Austrije, a to je između Habsburgovaca i Ferenca Rakocija. Rakocijevi ustanici koji su zvali Kuruci stigli su do Kovilja 1703. godine i prema zapisima tadašnjeg manastirskog bratstva kompletnu su stoku koja je postala u manastiru odveli i sam manastir zapalili. Međutim, vekovi su prolazili, razni osvajači su prolazili i dolazili na ove teritorije, međutim manastir je našao snage da ponovo opstane i da postane jedan od najuzornijih manastira koje danas imamo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.